odnosno industrijska zona koja sadrži kompleks otkupnih punktovi, prerađivački kapaciteti, terminal i skladišta. Samo jednom je podsjetam za moje takorečka Svetaka Ivana Terezine od Svijetu. Zamislite od 25 hektara od opština Strmica da izine od Svijet dobe 24. Halal moja. Djeneski isto vidite za javne narod, gradecite graditi, nazovi promet, slučaj dogovor za 300 i nešto hiljadi evra. Halal je. Gledam ove djelovi sekare se raztračali, ama sekare. I zamislite nuda da pare, da go buva glasu. No ne imate pari, ne se prodajte. Zato poštovani su građani Republika, namjesto prazne zborovi i vetovanja da su stavile za tije luge, česke luge koje nuda programa i oče za sramoteno